umwuka mubi mu ngabo no kugerageza guhirika ubutegetsi. Umugaba mukuru w'ingabo za Burkina Faso uyu munsi ahanganye n'ibibazo bikomeye cyane. Ni umusirikare w'intangarugero kuri bamwe, ku bandi akaba umwe mu bayobozi b'igitugu batagira imbabazi. Mu by'ukuri ni muntu ki General de Brigade Moussa Diallo ufite umukoro ukomeye cyane wo kurinda ubutegetsi n'ubuzima bwa Capitaine Ibrahim Traoré utegeka Burkina Faso uyu munsi. Je nawe nta bushobozi dufite bwo kureba hazaza, ariko genza abantu mu myaka 5 igiye kuza bazaba bari mu buzima bwiza bafite akaze gututumba umwuka w'ubwigunge no kutanyurwa. Mu gihe bamwe mu basirikare bakuru barimo bakurwa mu myanya bafungwa cyangwa se basunikirwa guhunga, General Diallo we yanyuze mu rugendo rwihariye rwizamuka kuva ubwo Capitaine Traoré yafataga ubutegetsi mu mpera z'ukwezi kwa 9 mu 2022. Kugeza ubu General Diallo ari mu nkingi za mwamba z'ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso, by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano n'ingabo. Iri zamuka rye ntabwo ryaturutse ku mahirwe gusa. Ni igice cy'ubushishozi bwa politike cy'ubutegetsi buriho muri Burkina Faso buyobowe na Capitaine Ibrahim Traoré. Moussa Diallo yatojwe ibya gisirikare akiri muto cyane. Anyura mu mashuri ya gisirikare aho yahuriye kenshi n'abandi banyapolitike baje no guhirika ubutegetsi muri iki gihugu. Kuri bamwe muri bo yabaye nk'umubyeyi mu bya gisirikare ndetse n'umwigisha w'indashyikirwa kuri Capitaine Ibrahim Traoré. Niwe watoje Capitaine Traoré ibijyanye no gukoresha imbunda ziremereye ubwo Traoré yakoreraga munsi y'amategeko ye mu mutwe w'igisirikare kirwanisha imbunda ziremereye ahitwa Kaya. Ubu nyuma yo gushyirwa ku buyobozi bw'ingabo n'uwo yatoje igisirikare, General Moussa Diallo akomeje gushyira mu bikorwa gahunda yo kuvugurura igisirikare yatangijwe n'ubutegetsi bw'igisirikare buyobowe na Traoré. Kuvihirwa ry'yabaho hashinzwe amatsinda mashya 28 y'ingabo zishinzwe gutabaraho rukomeye, Brigade d'intervention rapide BIR. Izi ngabo zunganirwa n'ibihumbi by'abitwaje intwaro bo mu mutwe w'abaturage biyemeje kurengera igihugu, Volontaire pour la défense de la patrie VDP. Ni bashya baheruka gutoranywa no guhugurwa. Nta na rimwe igisirikare cya Burkina Faso cyari cyahura n'impinduka nk'izi ngizi mu miterere yacyo. Nubwo kongeramo abantu benshi byatumye haboneka imbaraga nshya zigaragara, iyi nyongera itunguranye yagiye inagira imbogamizi ku myitozo n'imyigishirize y'aba basirikare bashya. Byagize kandi ingaruka ku buryo bwo kubahuza n'ubundi buryo bw'imikorere busanzwe bw'ingabo za leta. Mu gihe igisirikare kiri mu mirwano ku nkiko zose z'igihugu, kikaba gikunze kurangwa n'urugomo rugera no ku baturage, ndetse kikaba kitarashobora gushyira mu bikorwa isezerano rya Capitaine Traoré ryo gutsinda burundu imitwe y'iterabwoba. General Moussa Diallo afite inshingano ziremereye zirimo guhangana n'iyo mitwe y'iterabwoba no gukomeza ubumwe mu ngabo icyarimwe. Ese uyu musirikare Moussa Diallo azabasha kurokora ubutegetsi bwa Capitaine Ibrahim Traoré bugerwa amajanja binatekerezwa ko ari mu kuboko kw'amahanga? General Moussa Diallo na Capitaine Ibrahim Traoré bamenyanye bakiri mu ntangiriro z'urugendo rwabo rwa gisirikare mu gihe Traoré yari atangiye kuba mu ngabo z'igihugu ku mugaragaro. Bahuye bwa mbere mu mwaka wa 2012 bahurira mu mutwe w'ingabo zirwanisha intwaro ziremereye ahitwa Kaya, aho Moussa Diallo yari lieutenant colonel, akaba ari nawe wari uyoboye uwo mutwe icyo gihe. Nyuma yo kurangiza amasomo ye muri kaminuza ya gisirikare ya Georges Namoano iherereye i Po, Lieutenant Ibrahim Traoré yatangiye urugendo rwo rwa gisirikare akorana n'uwo yasanganye uburambe ari we Moussa Diallo, wamubonye hakiri kare cyane ko ari umujene ufite ubushobozi buhambaye nk'umusirikare muto. Ku ruhande rwe, Ibrahim Traoré yahise atangira kumufata nk'umujyanama ukomeye, ndetse hari n'abavuga ko yamubonagamo ishusho ya kibyeyi. Ni muri iyo myaka hashinze imizi umubano wizewe hagati y'aba bagabo bombi, umubano waje gutuma hashize igihe Kapiteni muto Ibrahim Traoré agira icyizere gikomeye cyo gushyira uwo wigeze kumubera umushefe n'umwarimu ku mwanya w'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu. Moussa Diallo yavukiye ahitwa Sanga mu 1964 mu ntara ya Kulpelogo. Ni umwe mu banyeshuri bize mu ishuri rikomeye rya gisirikare rya Prytanée Militaire de Kadiogo PMK, ishuri ryihariye mu gutegura abana bakomoka mu miryango ya gisirikare kuzajya mu buyobozi bw'ingabo bakiri bato. Iryo shuri ryakanyujijeho cyane mu kubaka abayobozi bakomeye cyane mu gisirikare mu mateka ya Burkina Faso, harimo na ba president babiri bigeze gufata ubutegetsi ku ngufu, Thomas Sankara na Paul Henri Sandaogo Damiba.
nubwo Ibrahim Traoré atanyuze muri iryo shuri rya gisirikare rya Prytanée Militaire d'Okadiogo, we na Moussa Diallo bose babaye abanyeshuri b'ishami rimwe rya kaminuza nubwo bari mu bihe bitandukanye. Bombi bize mu ishami ry'ubutabire, ubuzima n'ubumenyi bw'ubutaka muri kaminuza ya Ouagadougou, ubu yitwa kaminuza yitiriwe Joseph Kizerbo. Mbere yuko bongera guhurira mu mutwe w'ingabo Ikaya, Moussa Diallo na Ibrahim Traoré bombi babanje kwiga hamwe ibijyanye n'intambara zikoresha imbunda ziremereye mu ishuri ry'imyitozo ya gisirikare Ifez mu gihugu cya Maroc. Uretse ubwo bumenyi bw'ibanze, Moussa Diallo yize n'andi masomo yisumbuye. Yize mu ishuri rikuru ry'abasirikare bakuru i Tunis mu 2013 ndetse no mu ishuri rikuru ry'intambara i Nouakchott muri Mauritanie mu 2019. Afite kandi impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza yakuye muri kaminuza ya Nouakchott mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga, ubwirinzi n'umutekano. Mu rugendo rwe rwa gisirikare, General Moussa Diallo yakoze imirimo irenga 20 mu nzego zitandukanye z'ingabo za Burkina Faso ndetse no mu butumwa bwo kugarura amahoro ku mugabane wa Afurika. Yakoreye mu mitwe y'ingabo itandukanye ndetse no mu nzego z'ubutasi bw'igisirikare. Abasirikare benshi banyuze munsi y'amategeko ye, bamuvuga nk'umusirikare w'intangarugero, inyangamugayo, inararibonye kandi uharanira icyubahiro cy'igihugu. Umwambaro we wa gisirikare uremerewe n'imidari yagiye ahabwa mu bihe bitandukanye. Yahawe imidari itandukanye irimo nk'umudari w'ishimwe rya gisirikare, umudari w'umuyobozi witwaye neza mu rwego rw'icyubahiro cy'igihugu, umudari w'abashinzwe kuzimya inkongi ndetse n'iyindi midari y'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye yakoreye mu bihugu nk'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Centrafrica, Sudani no muri Chad. Ku itariki ya 19 y'ukwa 12 mu 2024, Kapiteni Ibrahim Traoré yamushyizeho ikimenyetso cye bwite cy'icyizere mu muhango wo kumuha ipeti rishya rya General de Brigade, ahita anamuha inshingano nk'umugaba mukuru w'ingabo za Burkina Faso. General Moussa Diallo yanashimiwe ubunararibonye mu bihe bitandukanye hanze y'igihugu, aho yakoreye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hagati mu 2005 n'2016. Yagize